Bos beras. Oh, Bos Trihaskin. Bos Trihaskin. Anggo Bos Trihaskin yang punya skincare glowing. Bos LR, Mime Sanca, pegat pisang sampenan entok talake, kulan rima bokan tenuis kudune, balen mani angger kaya sing dini. Mamai Zamzam, Mamai Zamzam, Mamai Zamzam, Mamai Zamzam, Mamai Zamzam, Mamai Usna, Mamai Usna, Mamai Usna, Mamai Usna. Nok pipit, nok pipit, nok pipit, nok pipit, nok pipit. Nokia, 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 Nokia. Nok pipit, nok pipit, nok pipit. Lara ati pengen si ganti laki, priwen keturunan kang ditinggal kari. Mamai pipit, Mamai Randa, Mamai Randa. Miranda, Bos LR, 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 Miranda, Bos LR. Laraan asik deh. Kalian selawas orang nembang-nembang. Agak Bos LR. YouTuber dari Segeran, dari Indramayu, dari Cirebon. Lara ati pengen si bunuh diri, priwe keturunan kang ditinggal kari.
beneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu ledogan alesane diajak batur melekan. Apa kana? Anggo bos LR, bos LR pegang pisang sampean entok talahnya aciwo aja nanti awan kan wis kudune balik esuk mimi papi